فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Lamun terpaus doa niki malaikat kebur kancet berbuka. Lamun malaikat datang masuk ke dalam rohani. Lamun rohani kuat, ya bet jadi modal tarawih. Lagu kembeen sambilan ngoam, sambilan kenterap. Karena den wah berdoa. Sambilan ngoam, sambilan kenterap. Kembeen bapak. Anu bentan malamnya aneh, kamu doang hari lalu terawih, aku tunggu balik. Lamun kanti arak selakian girang-girang besuruk bejulu, ya aran selakian la tak kulu. Nih, semula nia sebagai selakian ya geneman. Kelemak-lemak subuh nia berdodok, sahur nia berdodok, lagu nia tatoro selanan. Napi goyo, betul goyo. Itulah yang terjadi sama suamimu. Jangan tahu tan selanan. Din ini meleng, makan meleng apa ni? Di mama moya, andin ini tuis dia. Tu dia. Kesalahun ini bal. Tima boya, anti jawan kan ini tuis, tiga ni. Ndek kawai sama mana yak petuis sida. Anu laun di mendek sahur terus mele nyampah. Kalau batur saja Eropan, di mendek sahur kan mau ndek puasa. Kembem ndek puasa. Lupa sahur biar memparan wajib sahur. Makin lanjutan maling ki. Ya coba pukul hati ya. Kembem nganggur litis jukti. Alhamdulillah ma syabal huda wa haba wa ma takallama idhu fil hasya tarha wa hina man zah badrullahi isha'alahu تورك الصبح في كفي تصبا يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام جمالك ما في اثنين ما شافت مثله عين أسر فؤادي وزد ودادي بدر الدجى يزين مالك ما في اثنين
وشافت مثل عين أسر فؤادي وزد ودادي بدر الدجى يزين. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. جمالك ما بسنين من شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر دجى يزين. جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يزين. امتى حبيبي أراك والقاك وفرح بلداك طه بنظر إليها طه يا عظيم الجاه طه بنظر إليها طه يا عظيم الجاه. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. أبيض خلو الخدين يا واسع العينين أهل ابتسامة بأبهى علامة يا سيد الكونين. خلو الخدين يا واسع العينين أهل ابتسامة علامة يا سيد الكونين. امتى حبيبي أراك والقاك وفرح بلداك طه بنظر إليها طه يا عظيم الجاه طه بنظر إليها طه يا عظيم الجاه. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يزين. ما في اثنين
التفت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر دجى يزين انت حبيبي يا رب والقاك وفرح جد بنظر إليها يا عظيم الجاه جد بنظر إليها يا عظيم الجاه مكرم قلبي بحبك مكرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مكرم قلبي بحبك مكرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. Iya. Ibu-ibu masih mampu bertakar sampai jam berapa? Jam telu. Tak tahan lah. Mana sampai jam telu je terlopek. Inggi. Nikilah tadaruan karunia paicen Allah Ta'ala. Ande-anden at tunggu manok ele pari onek to mukur tuwis kembik panggal lagu marah menikir wanja anu mangat tidak pemelinggi lebare wasak tuwis ton telang idap angko ngat setuwe anti ya lamun tersebut nikilah ye sateparan aran alam malakut unin teparan gitu. Alam malakut alamnya malaikat sadar ndek sadar dewek pelunggu sami bau tamu ojok alam malakut kemben pas marak baru elek mangkin mulai merasa nikmat deman lupa bekelur lupa ngupi lupa berdahar bahkan sebinian baru atap berjanji aruan tu oleh kakak bareh arak yak entan arak yak kuni lupa kembe watak tamu ojok alam malakut dia selesai ngaji kembali ke alam muluk unin teparan mulai panggal mulai abot mulai tuah macam-macam mangan ya gila jadi bab-bab maranikan yang tentaji lagu kadin teidap baru encas pelang ibu-ibu mudahan dek bak tandas sebagian niki kena arak seberatap arak sandi man zalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu karena niki Allah firman Allah Ta'ala hadis kudusi saya jawab cintai kami akan mencintainya. Apabila Allah Ta'ala sudah jatuh cinta, napi yang nende icanin si Allah Ta'ala. Dendek ni rasa kangkung. Ibu-ibu sak meriap. Ibu-ibu sak mongkak. Ibu-ibu sak masak. Lamun serminan bijajari, lamun serminan selaki anan. Wih, lahap. Cemuh ruan. Terus mama berembembek ruan. Kembek berembebek kangkung niki mensual sawal ngone-ngone nengat juk bembek sakakan pupa malik ke sa ampur agak-agak belo bulu hele bawa bibihin niki ta enggak mau ni sambil seirup kembek senang kembek senang berembebek sekengah tu niki lah rasa mai niken den ya telah lagu berembet tete ini nyaman dalam berbuka, berembet tete ini nyaman dalam taraweh, puasa bermasalah dawak. Yang sebut sak penting
buka implikasi ataupun pengaruh nujuk tarawih. Yang pun jamaah senamian, jamaah keluarga, sanak memilih senamian. Namun kanti suruh sirin berombok malam, sirit abot, itu alamat kurang gizi. Apakah tetap malam pertama kangkung, kedua telok, ketelun balong, bukan gizi raga, netan gizi awak, gizi kerohanian kurang. Pada marak ke kanak, kanak kodik semakin berubuk jelu semakin tahu lampak, berarti kanak niki solah gizi. Lamun kanti sirin belik kanak niki sirin kantau lampak, gizi buruk. Lamun kanti jamaah pengambuk sirin berombok malam sirin kanara putih terawih, berarti jamaah gizi buruk. Gizi buruk berarti demen sirin berombok ujuk akhir saya uzur, berarti seteruk. Jemaah ni berarti seteruk. Apa seteruk? Imannya seteruk. Sehingga Ramadan niki carit ya idap, carit ya rasain tergantung keimanan dewek pelunggu sami masing-masing. Lamun solah keimanan Ramadan niki enak nyaman. Ya ampun, boya pete cinta Allah dalam Ramadan niki berbiaya tentang murah cara ndawak. Napi si setemanikan berbuka, yisi berbuka. Napi pal yuftir ala tamrin kadit berbuka kado kurma. Ndarak bude kurma beli. Ndarak bude kepeng. Napi si beli beras kepeng si beli beras niki si beli kurma. Ya nanti sumbangan ndarak kurma. Napi? Oh, kurma kacang mustadab nggih. Kurma, enggas kurma yang pun berbaca doa kena Allahumma lakal sumtu. Selama niki tahun terbaca doa niki di teman yang berbuka. Di teman berbuka waktu kena Allahumma lakal sumtu. Tahun terbaca di metua hinggas batalin puasa si kurma baru baca Allahumma lakal sumtu. Ya Allah untukmu puasa kabaru. Lagu dia teman kena anu puasa kesani dia teman tutup watak serahan. Doa sedek teman berbuka, pelunggu sami jamaah laki sebagai imam. Doa, mari anak-anakku, istriku tercayong, mari kita berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah. Baca syahadat, baca istighfar, tunas dua kadesa teicanin, tunas dua kadesa terjauhin, ridha wal jannah kadesa teicanin, tunas dua kadesa terlindungi adalah menggah Allah Taala kanca neraka. Manika ia niki tepuruk jolo karing-karing hayat berbaca, karing-karing hayat datang waktu berbuka baca doa Allahumma inna nas'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'in antakfirali ya azim anta ilahi ikfiril dzambal azim fa innahu la yakfirudz dzambal azim illal azim. Demak kurma ade nak sekek terus ngenam baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu dhahabatil dhama'u wa abtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Lamun nak menti tetap berdoa pirat bakakan. Sehingga ansa jarang dewek pelunggu sami karya yang mara idap yang tengah malam. Lalu padahal nikilah nutrisi. Namun kena pembuka ruhnya nutrisi. Baca doa ruh nutrisi. Ya sebareh bed kuat lampak terawih. Lamun ini manusia niki ya kuat lampak terawih gara-gara makanan. Batur sak berbuka si bebalung paling dulu nak ngebang. Lagu ini paling murid datang, ya kelambat bapak, mencret. Mencret. Lah, tumbek buka si balung sambal suap sapal. Tulu kali ngaji ni. Wali tarawih wali tenduk ngalah runtuang
Tian bosa murung gunung renjani ham meletus niki ruwe nganga. Yang pun napi tergantung niki sehingga nuansa Ramadan niki ia berurutan, kena puasa, kena pembuka, pengaruh ujuk ibadah malam. Yang pun dewek matur baru, lamun kanti malam pertama sehat, malam kedua kurang sehat, malam ketelu nengkahan datang, berarti manusia ni ke ate iman gizi buruk. Pengot kecopong entai malam pertama. Biar mulai tuaan, juk masjid tu syarat lain. Dan tonton lawang masjid. Niki ton melingkih, ya ambil batur tarawih, dia man waya lasing. Dia mak bian nedok-nedok. Malam ketelun mun telang, lemak wah pembedukan pun datang. Ragi ma'an furajulin pengendikan Nabi, rugi lacur, pocol asli. Lamun kati manusia, dewek belum usami terdait si Ramadan. Muslama Ramadan, sugul Ramadan, nutup Ramadan qabla an yukfar lahu. Lagu dosa bandut nenten manta ampuni sida-sida Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tak dahurun majlis ilmu makin ia jalati jarin pengampunan, amin. Saya nganapi man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan. Saya jajwa hadir rauh melinggih tukul ngaji elek bulan Ramadan. Pengendikan Nabi, kataballahu lahu ibadata sanatin, likulli qadamin ibadata sanatin. Allah Ta'ala yang catat setiap lengkak nikah sama dengan ibadah 1 tahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, lemak tiang kancen yak bareng elek bawa arasy Allah Ta'ala. Jamaah sedatang elek lingkung misalkan 100 langkah 100 tahun. 100 tahun. Sedatang elek pengkolan 100 tahun. Oh lagu tiang motor kadu ndek entetung motoran gelingan niku tetetung langkahan. Lagu saya ngak sakadu motor lantung motor niku tetetung jari pahala. Gelingan sak motor apa minyakan sak nyeng tetetung selapuan jari bukti lemak niku le harapan disida Allah Ta'ala. Ia kena terup marak-marak meniki dawak. Dendek kena tiang jalan mabia nak tarawih. Tentu najak batur masih tarawih mabia lagu dewek pelungguh masih terup pendik. Enggak anu ni beralasan. Nanti kalau tarawih kembali lemabihan masih luwek sejua. Kerana kabum baru tanggal 14. Lemak biar tanggal 15 itu kata ternyata lemak kelemak wah kerong. Kah narak bondodot. Wah menyerah. Dan mendatang tanggal sekek Syawal wah menyerah di tengah jalan. Ia pun memanfaatkan nabi tarun karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampun bemanik ujuk Nabi Musa alaihi salam. Jam 11 niki. Napi agama. Apa tan mek aturin. Harus pakai mic. Lepas salam dulu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangunasan Tuang Guru, masalah tiang satoa. Mu terawih, mu panggen betis, panggen nyimpung tolang tungkin. Muntang tukun menurut Nabi kah mau pada pahalan tang satu kun dari sanganjang ni tang tunas penjelasan. Enggak. Bisalaman.
Buat tambah salam balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau beliau tidak ada di majelis pengajian dewek terasa sepi. Sepi rasanya. Baru doang demek mulai doang enton niki mutang pete bejulu. Mana ibunda tersayangku? Ternyata belum kelihatan. Pas datang mak lampir datang betunjang. Jauh tunjang, marah lampir. Yang pun demen dewek jeleranan doang langsung senyum. Ternyata beliau masih sehat. Doa tanggih, pelunggu doanya makbul banget. Tarawih, tarawih niki bahasa Arab. Kalimatnya adalah tarwihun, tarwihatani, tarawih. Tarawih artiin tenang, nyaman, selu batsul. Demen mai kelebet kenen tarawih. Kebalik entan amalan isi sebagian besar masyarakat ele gumi sasak. Ndek tarawih napi poron olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Wah. Angkang bareng nanti. Niki terjawab jolo. Nggih. Jadi tarawih niki adalah jamak daripada tarwihun. Nyaman, demen, kelebet kenen. Pertanyaannya, apakah dewek pulunggu sami sampun ndik merasa nyaman tarawih? Enggak ni angen nat badik macam ni angkah. Enggak ni angen nat badik kelahe. Perwasa. Perasa-rasa balik yang telut si maling. Padahal napi ya berduit. Dawak lamun kanti jang kemangkin nentet man ini merasa nyaman, merasa kelebat tarawih, berarti cara tekaryayang, cara tegawe bermasalah. Fa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran tepaos, apabila Al-Quran terbaca, kadit menang, kadit teduk. La'allakum turhamun. Moga-mogi jala tekican si Allah Ta'ala priak asik rahmat. Dalam sembahyang pun kadit terpraktikan. Yang pun yang ini tekican rahmat sida Allah Ta'ala, kadit menang kenyakan terbaca Al-Quran. C-O-T-O-H. Oho. Contoh. Allahu Akbar. Imam baca doa iftitah, makmum kadin baca doa iftitah. InsyaAllah keluarga pengambuk sudah berubah. Katanya cinta Nabi, doa iftitah hendak baca. Katanya kau mencintaiku, tetapi kau selalu tidak ingat padaku. Nyadut tercintai lagu terlupa. Hendak kah? Ibu-ibu tedam. Ande-ande mia tetuna si selakia lagu ni mah tengata kayun nyadu cinta palsu. Allahu Akbar. Imam baca doa iftitah, makmum kadin baca doa iftitah. Lagu ni makmum belosor poron. Dia menakan wala dolin barun angkat jengking buitan bejulu.